A snaga čuva našu zemlju. Zašto bi mladi trebalo da služe vojsku? Danas je na Ublima promocija vojnog poziva. Tamo je i naš Svetozar. Da vidimo, Svetozare, dobro jutro. Jesu li tebe ubijedili možda da odeš u vojsku? Dobro jutro, Suzana, tebi i gledalcima. Pa dobro, nikad se ne zna, ali svakako je velika čast, obaveza i zadovoljstvo služiti svojoj zemlji i na takav način. Pa zašto da ne u jednom trenutku i da ja obučem tu maskirnu uniformu i da dam doprinos u zaštiti svoje zemlje. Međutim, mi ćemo ovoga jutra provjeriti sa našim sagovornikom, potpukovnikom Milojem Kneževićem, potpukovnikom Vojske Crne Gore, koje aktivnosti danas oni planiraju na Ublima. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i dobro jutro vašim gledalcima i dobrodošli na Ublima. Vojska Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom odbrane danas realizuje promociju Vojske Crne Gore i vojnog poziva u mjesnoj zajednici Ubl. Mi smo danas planirali da prikažemo i pokažemo stanovništvu mjesne zajednice Ubl dijelove opreme, naoružanja i motornih vozila koja su na upotrebi u Vojsci Crne Gore. Također, kroz razgovor sa mještanicima pokazati koji su to načini da mlado stanovništvo budu dio vojske i vojnog poziva. Evo vidjeli smo, odnosno čuli poruke sa samita u Hagu gdje je i određeno da se izdvaja oko 5% BDP-a za NATO. Zašto je važno da se danas mladi priključe vojnom pozivu? Veoma je važno da mladi ljudi danas budu upoznati sa vojnom profesijom. Jer vojna profesija, pored toga što doprinosi bezbjednosti i stabilnosti države, nudi mladima jasan profesionalan put i priliku za lični razvoj, obrazovanje i usavršavanje, kao i usvajanje vrijednosti kao što su odgovornost, disciplina, a posebno timski rad. Upoznavanje s vojnom profesijom, mladi će dobiti bolju sliku o tome šta znači služiti svojoj zemlji i na koji sve način. Oni će i kroz današnju prezentaciju vidjeti da vojnik nije samo pripadnik pod oružjem. Vojnik je i niz drugih zanimanja koja imamo u vojsci, počevši od pilota, mornara, inženjera, tehničara, bolničara i mehaničara. Evo, vi ste pomenuli samo neke od profesija. Koje su to ključne vrijednosti, ali i vještine koje nudi Vojska Crne Gore? Ključne vrijednosti vojske svakako je patriotizam, odanost, požrtvovanost, hrabrost, integritet, timski duh, čast i poštenje. Pored tih vrijednosti u vojsci razvijamo i vještine. Posebno najviše pažnje dajemo za fizičku spremnost i pripremljenost pripadnika vojske, kao i reakciju ili odgovor na stres i izazove kojima su izloženi kroz ovaj poziv. Šta Vojska Crne Gore primjećuje kada je u pitanju interesovanje mladih za ovaj poziv? Vojska Crne Gore, a i Ministarstvo odbrane primjećuje da je pozitivan trend u interesovanju mladih za vojni poziv. Tako, izvolite. Koja je, vaša poruka svima onima koji se još uvijek premišljaju kada je u pitanju prisajedinjavanje, odnosno pridruživanje Vojsci Crne Gore? Glavna poruka je da mladima, ako želi dinamičan, častan i odgovoran profesiju i zanimanje u kojoj stalno se razvijaju, savršavaju i daju doprinos zajednici, kao i ako žele da rade u kolektivu kojima su prave vrijednosti, da se obavezno priključe vojsci i da uzmu vojni poziv kao osnov svoga zanimanja. Također, Vojska Crne Gore je otvorena za sve mlade ljude koji žele da časno i odgovorno služe državi Crnoj Gori. Potpukovniče Knežević, u tom duhu i završavamo ovaj razgovor. Hvala vam još jednom. Hvala i vama što ste danas prisutni. Pozivam vas da ostanete do kraja, da svaki dio segment današnje prezentacije pogledate, snimite i da nas prezentujete u najljepšem svijetu. Hvala vam, nadamo se da će biti prilike. Hvala vam.